Ese harakorwa iki ko abarimu bakomeje gukubitwa n'abanyeshuri? Ibi bibaye nyuma y'uko Leta y'u Rwanda itangaje ko umunyeshuri atemerewe gukubitwa cyangwa se n'umubyeyi atemerewe guhana umwana we ngo arengere cyane. Ibi rero byatumye inzego z'umutekano mu karere ka Burera zatangaje ko abanyeshuri 7 biga mu kigo cya GS Runaba giherereye mu murenge wa Butaro batawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gukubita abarimu babo. Abanyeshuri bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo byakorewe abarimu 3 bo muri icyo kigo. Abatawe muri yombi baragaragazwa biganjemo abari munsi y'imyaka 18. Aba ni Alan w'imyaka 18, Patrick w'imyaka 16, Elisa w'imyaka 16, Gad w'imyaka 16, Jado w'imyaka 16 na Keve w'imyaka 15. Abarimu bahohotewe ni Nshimiyimana Michel w'imyaka 33, Undineza Jean Marie Vianney w'imyaka 43, Bucyayungura Jean Baptiste w'imyaka 35. Nyuma yo guta muri yombi, ubuyobozi bw'umurenge wa Butaro bufatanije na polisi bwagiranye inama n'abanyeshuri bubashishikariza kurangwa n'imyitwarire myiza, kubaha abarimu no kubahiriza amategeko agenga amashuri. Abanyeshuri baganirijwe bemera ko bakoze amakosa kandi banagaragaza ubushake bwo kwikosora no guhindura imyitwarire. Abakekwaho ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi i Butaro, mu gihe hari hategerejwe ko abarimu bakubiswe batanga ikirego muri RIB kugira ngo iperereza rikomeze. Yampaye nka ibi bizagarukira hera.